percentage jong ki brio ki ba bam do ba pet ang ne ka percentage what percentage of population eat meat nganong mo ka ba klanju hi ki nong not easy kan ni ka number 1 ka oh yang number 1 ni kamwan hi rem Meghalaya ro Lakshadweep kan ni ka Meghalaya ka wan ha ka number 99.5 of the population lalong na almost hi kan mo 99 of the population dari Lakshadweep David baro ka population juki ki David ki babam do baar ki din nang Nagaland Mizoram Arunachal tibut musli ha Meghalaya rupat tang katnu tang 0.5% kan ki babam do and majority ti bon babam do finna pe ang ni de ka stats de majority ha India de 77 populations of chicken, fish and other meals are eaten by men, 71% by women, mostly ki chenrang hi kam bam do ba kan te finna pe pat kini ki white states pat kini ki states ki bam do arate finna pe ang ni ka Gujarat, Haryana, Rajasthan, Punjab, Madhya Pradesh kini snong bam do thana the mostly ka Gujarat ro ka snong ba develop haru par finna pe ken Gujarat, Rajasthan ro ka snong jo ki malwari mo kini mostly ki big businesses ki ba evolve ka finna pe ka history jong Rajasthan ro kini ki malwari baro mostly ki wan na Rajasthan na sani ki lan Gujarat he mostly finna pe kini pat ki de ki bet ki bri ki ba bang ju bam do thanra ki de bet ba bet pure veg bet kim ju bam do ra te pe ye Gujarat kini fifth almost Rajasthan almost 31% ki bam do ra Madhya Pradesh ru ha Uttar Pradesh 60% ki de bet pure veg bet ting ni le cha ka ba lai pat ka kan ye percentage of population who can write code age 15 to 29 years kania bat ka percentage jong ki brio lalong no ki bakham long start hakalan engineering line software engineering ki bala akan ban snai ki apps ki software different page number 1 padam ka state de ka ba number 1 am ki bad la ha ki debit muslim almost 2.4% ki population jong ki debit ki banang ban le software ban sna software 15 na 29 years ki di banang ban le ti ki di nong Kerala number 1 ki nong Kerala mat ki start ha fi trai mo nong Kerala ti mat trai ki pro jabien ba ti nong involve ha kalan technology wise ro nga nang pui perkhat ba kan deka Karnataka namar mostly kini ki software company menta kisit mi bana sa Bangalore tamang ngai kat kom kan ni ka start spot tambah kan ni ka start spot kala khamrem hi kadi 2021 adu 2000 ti sudah trade page menta ti trade kala bid ka Karnataka ti amnya check kai bo menta mo ya kan ni mo percentage of population who can write code ana shit halam tasni kam khabyo le video kanu sngi shu splat por kran nom tasni Saturday mo hi ka Kerala hi la menta kam ton hi te ka stats jong ka latest kan ka one jong 2020 hadu 2021 that means ka India kam patle research era hakilan data te wan yo ikini ki insight rang dei ka brim bet karang dei ka ni ru hang ni ka padi bet ba dei bet ka Kerala bet okay ti ka number 2 padam ka wan ka wan ka ka ni AN Island ka dei snong yu AN Island anda New Nicobar Island try kan dei kindi gitu sih na try di na Andaman and Nicobar Island hi bar fe ta wakali ngo akum nu kini parana ki panang naka population jong India ki bakam nang ban right code tawa number 3 kari Sikkim te kan ni te ka Tamil Nadu ngala expect mo Karnataka ro ngala expect 5.9% ki de Arunachal perkhavi kanang north east jong imut ki de kinong Arunachal ki bakam nang ban sna software kam ni kini ki lain software mo engineering software Goa ro kawan ni kini ki top Telangana Pondicherry Tripura kawan kam alis kam sapo Himachal Andhra Pradesh kabaluru kadai ke nyapai kai kabaluru kadai ka
Ni Meghalaya ngi telah 0.2% ya telah lai lai ranya. 0.2% kini kibre ki banang ban right code. Nadu ka age jong 15 hadu 29 years. Ki banang ban sna software. That means in Meghalaya jungi do na tre ini kibre ki balong interest akan ikilan software, balang interest ikilan teknologi ini tipsu. Te only 0.2% na hai kadi kabaludo la alam na hindi baludo at least second Lakshwada Wadwip kaniya to kadi baludo second baludo kadi Meghalaya la ile aran na da gimana ban right code la takraw in Meghalaya jungi kam improve mo. The future is technology. And then say ka ipat to nyepit say kaniya pat. Numbers of books available in library per school. Kikot ti finapay kababundu kadai Delhi. Mur kawai ka school ha Delhi am mur kadon hadu sanajar ngruspa nyopun riu teli kikot eh. Ka highest in the library per school kan. Oyam kam dei ka highest ka Delhi. Ka highest liti kadai ka Chandigarh. Where is Chandigarh hoy? Chandigarh kanu prahajar sanspa arp sautli kikot per school. Wow, amazing. Atong hindi petsya mo kadai namday mo is Chandigarh with the highest books in library. Yes, Chandigarh rank or at near the very top in India for the highest average number of books available in school. Chandigarh. Wow. Wow. Chandigarh, number 2, 1 Delhi, Andaman and Nicobar Island, 1,000 Arspa Nyop Khandai. Wow. Di Lakshadweepan, 1,000 Laispa, Lahajar, Sauspa, Saupusan Telijanu, Takasnong Gula. Lakshadweep, where is Lakshadweep? Dara. Oh my gosh. Kanini siya po ado Lahajar, Sauspa, Sanpulay, Pondicherry, kay ka baludu de Meghalaya Haskul dan tang Khandai Santali kikot per library baar di Mizoram balai di Madhya Pradesh basau di Tripura basan di Bihar the lowest kadiga Meghalaya. Wow, good job. Woo. Numbers of books available in library per school. Pikiri Rajasthan Ruspa Life Khandai at least ma Gujarat 6,000 Khandai pun riutali Maharashtra 6,000 sispa ar popratali. That means kini numbers kadai haki school gin badan per school mut kidan kan netali ken kikot haki library timut Meghalaya kadai lowes ba fitim ne am kasnang ko bom value thani ki books dei kan sa dum bi namar ki lingba ki kot video ki jing start ndai tang bonong ki kot ki ba fin hapuli be school ndai outside books from school ru ki dang don chu ki wi kot dei raw da fi kwai bande to bru bo pro jabien mut habiale ban kre hi ki kot ba ndai tang ki kot school ru kre ki wi ki kot ru ban te satu sepat ba ka Meghalaya kadai lowest haki books belong available in India.